whawhelo i atu I lau mai mua mai, I pa ia man malo Samoa, malo tātou puleanga whakipi ko Samoa, pia malo so fua manuia man lange mā. Ai usi mai ala mai moa, o se whaopoponga pwele nei, I le whaawawina o le tūsaiala, ia o onga le kapite, I le tūsaiala le tamapa ia ia Pope Francis. Ia o le nei, lau mai moa mai. O ma whaatasi e male taiulu, o le nei foi po kalami whaawau. Ia Patele Ioane Ono, ia o wafu I le soino le tātou po kalami. Alo tawala I le langlausua, ma alo sia tātou company, ale le well, Patele Iotos. Ia mamatakonga wenga o soifua malo loina. Ia e whaatalo whaatu I lau Afioga Patele Ioane Ono, ma alo soifua manuia. Ia, soifua manuia, ia te olta sala, tuli. Ia pai whonga tātou proklame nei, tai au. Ia Samoa ma tātou tunua, me se fulu tātou puleanga I whawawina neo le. Tātou whaasoa I tusta iala le tamapa, ia Pope Francis Laudato si. Ia whaamalugu atu I nā masino tōna I mai al kisi masi ma tau sang fōu. Ia ona wa tiri fō ia, le pisio, au whainga ruenga le tua, ia, whaatinua fō ia o lato whaiva I nā waitau. Ia, le lau toi maua le lau le nei, ia e whaawawai tātou proklame. Ia whaatalo whaatua I le tunu, tupu mai, ta mali ma whaila aunga, whaitua ma tausi, mi sawao. Mai se fo I tupulanga talo roma le whanawiti. Ia, lau whianga fo I tamau pureanga, mai se fo I lau o staulanga ti a kono ma whaitua, ali soani ma whaitua, ia ma le loa loa o tātou pureanga, ia na tūlanga whaalupe. Ia alo maia, ngā tātou amata I le tua, ia e manu ia mea tātou te whai. I sua whatamā le alo le ngāngpa ia, Amini. Le atuaro mātou tamā, whaatai lau puipui, lau whaasoa ia I mātou. Ia sa mātou wala le mātou polkalame I lua māsina wa tuana. Ia o tāpenanga fo e wale whanau mai o le Mesia o lau hio, lau walo Iesu Keriso, ki si masina tau sanga fōu. Ia leo fo o mātou toi wanoe whaasoa le nei polkalame tāua. Ia wale tātou soifua manuia, ina ia whaataua ia I tātou o tātou sotanga, I le tua, I uso a tangata, ma le si o manga. Mea tāua I tolu tātou te mauai, le ola manuia pe a whai tātou te puipui, ia ma tātou tausi iai. Mātou te talo lau fio, whaamania mai si o mātou atunu, o mātou malo, ma le palemene, ia mai se fo I tangata anu umalawa. Whaamania mai mātou te maori pureanga, mai se fo I mātou pureanga, so se awala, ma ekalesia ese, lo tawa siwina pere vai o leola, ia fioanga manu, toa whaamanianga mo I latou. Ia mātou te mantua le nei tūla, a mātou uso I amutalo, ma le whangia la o fio, ma mapitianga, lona ngasa. A tusa I malo whingala. Ia mātou te talo whaafoisia ia te ia, soifua maloloina ma le tino malosi. La mātou te talo ma le renga le nei, ono Iesu lo mātou wali. Amene. So afu tamā le alo, ma le ngāngpa ia. Amene. Ia, tali tonu le nāua, o mauna awe me ma tau tusa, ia ai fo I vi inga le tua, ia o tātou fo I, ia o tangata I lea o ngā, tātou ni mea whinga ruenga, tātou fo I whaawawina le, alwenga whaatala le, ia o tonu fo I o se vāinga fo I lea o le alwenga o lo whai nei, le taunga lau Afioga Patele. Ia le tawala atu I le walmala au o tātou tamatou sa, ia Pope Francis. Ia, o atungalunga po ia o ana saunoanga o onga tāua I le whawhiaroa I o tātou ainga tangata ma le fuafuanga. Ia ai I tuatu I nai lau whiunga I whaawau. I se vāinga o le whaawawina o saunoanga Pope Francis. Ia, maftai, tai atu o le tausala, Julie.
Ia, pa ia tātou tunu, tātou pureanga, mai o whaafonga mai mo mai nei proklame. Ia o ile o tātou iai, o lewan tātou tawasa mai nei proklame i nātou sanga o tona. Ia e leo se mea pupu ule a o ngāre tātou tama pa ia ua. Lele ua lango mai te sā, Pope Francis. O lana tusiane o le whaataltal noa pēr, te leo, o atunu e mese fo ia, pule anga i le lalolangi atoa. Ai sea, o wae le whapeo se mea maua neisi tali, nei o le tali, o le tātou, we need to be aware, o ye whawhitau le nātula le whenga ni tātou. Nea la, e awa i fo an tātou whaataltal noa pēr, e le malka ko whaataltal noa whasoa. Ia, atonu e o ngā. Tātou le whaatino. Ilo tātou loa lea, mo tātou sisio manga. E aon tātou pui malu iai. Ia, me ia lea fo isi fio lo ia le vaenga o le tautua al malo. Si tātou tunu, mal tele o tunu. Ia, e pei e anganga iai le pui ngau sisio manga. Pui ngau vai tafe. Ia o la au, ia o son tai nge lalo. Pio me umai tātou noi ina i tausanga te nei mo tu atu. Ia le lawe whaawau, wa le ana wa tau ale. Ia tatu fo i mai la il kako slide lea. Ia o le relationship lea, le fa mai pu Francisi. The relationship has become confrontational. This has made it easy to accept the idea of infinite or unlimited growth, which proves so attractive to economists, finances, and experts in technology. It is based on a lie that there is infinite supply of the earth's goods, and this leads to the planet being squeezed dry beyond every limit. Ia lea, mangkua kako karango mai ale tāua le, whaawae ho le o so tanga wai, le tua ma le tangata. Ia, ma le so tanga foi o le tangata i le tua. So tanga o le tua i le sio manga. Ma le paneta le te soifua ma uolai. Ia ma le so tanga foi o tangata. Ma lona sio manga. So, vaenga ia tolu ese tau po tafa tolu lea. God, human beings, and creation. Ia, so me a koa le ka summarizing a koa ia le mea le lo i to whaal tatu tamapa ia. Le lefa mai Pro Francis o le relationship wa confrontation o winga wa whetawai. Ma fua sia, ia, nanga iele, lefa mai ko inga whangal ko, inga upule L-I-E, longa winga le pepelo o se mea le tonu, ma le sa, ma le moni. Ea, mai kangakaia, me se kangakaia economists, finance experts in technology, mai la ko, la langi o ko ke pole. Kele mea tahua la langi, kele o la langi, le uma, infinite, infinite supply of the earth's goods. Nang mai ele mo, kele. Ia, o se sele, o malama anga se sele, o tanga peo le, kele mea. Ka kole mo koi kala, ka kole mo koi songa whaiwai. You know, wale ela se tato wanganga fo, ele pui. Wale whamai ele uma. Whamai ele uma, tamau aingo le ele. Whai ele uma tamau aingo le ele. Ai se ame e tangata mau oa, ma tangata matitiwa. Whai ele kele, malawa matutoe. Nama meu makiwa ia iskanaka. Ia, ore kari. Nanga tangata ele, mau oa matunu mau oa. Nā lake loa e ke me umai. E umai ia mei o tamau a inge o le ele. Ma le laulangi tatu te iai. A whakakenga me le sua. Wa pe o nea le ia tunu uia. E lenga mau oa fu ia ko ngō sua. Ia whakau mea tatou. Wa lenga ko sua. Ia lalanga me le kupungi. Ia. Pe ka ke fe ia kong ka sua. Ue le me se kea o ia kako. Wa fu lenga ko sua. Sa pe anu la lunga ka o sua o ia tunu ule i sua. Ia le ska ko men fa ia. Wa pula la ko me le mo sua. Alu lunga ka wa, alu fa mai alu ia fa dai. Ai sia, nanga le ama ka vo la ngi generation ka ko ia.
sa i inga scientist ele ko i umi se swau ele ko i umi ia ai ngao le manawa le el swau ya le le ka ko vai ngi le ko en ka vale le usa wa ngo me o EV o electrical vehicles longa winga e a foi o wa o ka vale nga ele alu swau ne wa we loa e ka mamatu ia ele ko umia le sa ele lo swau le pen ko mo ska vale le ka vale ele ko mo ko masingi e fa we me so la u ki kilo la ko is alternative o le ale yo EV nếu có quên cái cả vào lại về những cái mấy nghĩ cả vào lại để phong hộ cho sao phải nghĩ phải chọc những cái mấy cả vào lại về đi mà suy phía nếu cái vậy là phải vậy bố sĩ yêu bố đâu cũng phải cả vào những cái đấy sẽ những pin sinh ya lu le ma ya pat pe lu ma e ka wa ya lu ko fa fangan ma pe ma so le everything is limited, you know. We are living in a finite reality, another finite reality. Lo langi ka ke ke me mai. Ya ka ko iso se me ka ke kilo ye. Ya wa makanga. O ka le mo ka ko pisa ka ko me sami. O kui o me o me. E o imangulele o siasa o ko wa ingi ka ko singa mo nga. Ai sia, a makanga faith. Al polenga na le tamapa ia. Polenga le tamapa ia o ka ko le tausi i le tatu si o manga ma le paneta ni ia na le wa makainga nga disintegrate ia me ia makanga moa ia me ia pafta ia samo mo ia le ai lava nga me ai mai le ele ka ia samo le tua le ai maua me avai ai o ke le isa tunu lo nge inkia ma Afrika ia bevesi ka kai vai ese o le ngi vai a ko si se le fon ka ko makamaka ngai au sanga nen ke ngai le o ma ve ke veke ese vai fioki o pe mo meu la fu povi la fu man mo e ese vai water is life so menanga le fa me o pe pelo la le ave pe ka ye fa ye o me o kupe ma fa ka o mo me kupe pe pelo le e fa vale ma ko tanga fa se ma ko o ko ke pole le ai ya le fo o technology le si me le fa mai ya ka ko mai le lo fo mai economy supports every advance in technology only with a view to maximizing profit o fa nganga technology nya fa mai fo ila au nga ka ngi economists financiers ia matanga te experts in technology o la kom fa u nga ila ko mele ke le la ko kupe ai kasi ale mele au nga ile la ko ala ko me mal pe pelo male se o information avitangata maximizing profit ia ke le la profiki you know ia sapalai pe tangata se le ia fa pengango ai ke le la ko kupe so you can see ele ka ua ke le o le tofa ta tama pa io Pope Francis na sila mamau ele o ke kilo le duas ko sa o la sila ko inga ele si fia se la ko sa ia ma le lumanga ma tupulanga e fai mai io mai o le lava me ka si ko lato ia pe ke ka fe ngai a man ka ko malo tu e como foi se ka ko malo fo le al fast ia lava ka mafa ia mai ka ko foi ni pro ke ki le nanga ka ko ia fai mo ia mai ku plan ka lu na ko sa vali e media ole ka si fa le ka ko ele awang e mamulo ko ka ko ele wa ia samo apalai le ya to falta ma pa ia Pope Francis ele kulanga le samo ma ngai ia fa vai o tangata malona fasina manga o tangata malona ele esen manga nga me so se samo e ka nga yesu nga ele e o lai ko yang fa mangkalo ia to sei e foi le alu mangeka ko ele fa foi ko ia pe le ve sei ia ele ave sai nga menga ia ai
whalolo e lona kako. O whena, once we sell the land, e whakawa kuro, ia, mawar kako kupe, ia ngā whaalure ngā kupe sken pupu a uma, ia le land wari o Singapore ailawa. Ia, e o mea le wawau o la hai ai. Ia ngako whalolo le rope whea kako o ia. So, e se tau o le mera le kau mai e te mapa ia. O le relationship e kauan ngā harmony, harmonious, no inga peaceful, ia, so kai leile tua mai tangata, mai sisi o manga mai le tua, a kako lo fai tausi le vale, ma le so ta inga le, so tanga le, ia se me ka ke pole, e lau susi ma, ka mau a inga tatu, e kako le lo fai, o ngā leo so ngā fai e isi, o ngā o le kupe, ma mo meo profiki e mo mai ai. Ia, o manguia leo lato, ia, o kiko ke le, you know, we don't have, all of us don't have technology, you know, a kong ula le technology. So, kong kako ki kilo e ngā vaenga. The ideology la lea, whamai the earth's resources are infinite. Tamai ia, mai e kupu, e kamaso sua le kelo kamau a ingo le. No, wrong. Si se ngā mea. E uma. Nangai, paua le afo le tangata e pia kako ka ueli upu le tangata i le atua, whangai le atua. E infinite, oi, o le atua. He is an infinite being. A mea uma al soi fuanga ni kako te pa e mkako kango, e mkako ki reta. E o fai a kako. E finite. We are finite beings. No minga o kako e ni kaka e ke me ka kioki ai. E vole o ki vai aso en ke e o manga. E le koe mo mai. E wa kwa fo e fa fo anga sa mo e pepe mangu. Mo poa wa o me e pepe le koe kupu ma. O uma infinite finite. He le ke me limiti e la to soi fu mo lo. O la au mangu me nga. E fa penga uma. Pea le laka ko ngei wa yas sasi o le afo le vai tau we to sango le le fanga fulu atu ia mai laka ko fa no mai o le fuefu e ko fo le fuefu o puia la foi la sulu sa ni krata ya o fanga fulu a makai fanga fulu la sulu le fuefu o le fuefu to fo le fuefu that's right essa o ka ko fuefu ko feo ki foi le fe yo ya no mo bingala infinite limited kako finite kako al se la le fe aule ave la teoria is like an ideology winga se mafo fonga se ya la ko fanga i pe tangata ma ya ngo mai le kam sa le pa fo ko mula ya makan ngoi fo ma so ya multalo o mai kama sala fa fo Amerika falangi Europa ako o mai o fe no i Afrika no eli mai ia fo ia tamau ai ngol nga eli kelo Afrika South Africa io ai se na ai ai va pele o nga ku mau le nga elo eli ave na ko foi isi me e mo koe whakau mai tangata Afrika. E oka se se ngā me. I fo kako. O mai wa ia mai senga whangoka ave kako i ai kako lea. Ia, koe ngā mea ngā. So, ai se a me renga o mai e. Nā me reo i fo i senga i whangoka rako o ngā san. Nā me reo i fo i sea kuhura whangoka rako o ngā san. Nā hui ua makanga deplete. A makanga deplete ia fo i school of fish. Makanga tipliti me la ngai o solo e au solo mai a sia o nga sa me sia tunu e ma foi sia na le la uma e foi a uma ia me la nga ia e tato matala ia ka ko pui ka ko resources o ka ke el ke me umai. Number 2, economic growth and technology. Lisi ideology le ma ka ko mga a growing economy. It is good, but I want you to a growing economy
infinite e alo ia e no ke me ngakai foi ke me slow down na ka ke lo la we me e lo langi ma me yo o a fo ingo me e me yo me e fa su e kupe a e ka ke ai ko e tunu na ke me fanga i ngor ka wo me ke me fanga i la lo ka wo me e fa pena yeah, le fue mai ko economic growth and technology can solve global hunger and poverty. Yeah, oka. Pele ngame. Mo le wanga grow economies ala tonu. Ina ko ke le America mau o. Aya. Ya el matsi ba ilisi. Ya ngala. La ya le maki o fela he sa o le me. Fela sa ang emo technology ala ko ke le maki. Mesa ka ngola le ko le America le ko esel malosio le economy GDP na losi la ko kupe la ko wapi ko i mau lo la aya ai wa ngi America i se i California mai si foi me o ka la mo fo ka no wa ke so how come if mai ke le kupe grow the economy ale fi ai tanga tai ko o ke i America ya o ka wo fo la lo nga le o ke la un so o ya ile si skeke le o i America Philadelphia i nga no Kensington o le nga ke wa ku ka piring ka so nga kai wala ko fa nga inga le wala fa sai le ka ke vese ku ka ku sa mo o le methamphetamine ya poli aisa aka aisa ya ngala ya ke vai ka ese la ko amio e ko pi molo o si ese la ko foi e pu ngo ya la so a ko pu ngo ya o le si lo ma ko fa le economic growth America o ka ke le kupe America va fenga na kupungi me la tangata le forward pa fita aya nga ka ba ka piling tangata piling wa iska ka o ko nga kule le Red Cross o kule e voi po me o and then they foi la ko nga luenga fu nga so songi wa ele ngaka wa methamphetamine ele ngaka se swala au luka ko ve ko tatu tangata ya ma sapa i solo ka ko ma ho e ko akti mai la ko e fo la au e vai la e akti me ko e ka vai la i ngai ka la i ngo le America ko ola wa ko fa fo anga sa o ma ka po papa ola o ki ping apa fa fango so ale me ngai mo tata ya le ngai na Red Cross e fai fusinga ave vai la fusi ka ese ko ngame so e ma fu kan ngol media or pelo leva ma economic growth alone can solve global hunger and poverty ya solve fa ele mo se me so ya ai fa me kama pa ole pepelo ole tal se ole fa valeo tangat this is a purely materialistic view of reality which has no regard for the environment and undermine the worth of human life. Ya, me ala ye lua ya koru ya to environment si manga human life ya mo tangata. Ya, kilo le ye kama ya. It's a materialistic view. Longa winga ki kirana to ye fa le lo lengne fa chino. Ele kilo maura ko no ia ku sisi ku mele me tama pa ia ese papa o le vision ka ye me ka economy ma e papa o le vision na ki kiranga kupe ko kere pole ile environment il fa le nga ingore o sisi manga ia ko me fai ka inga ia o tanga la ia ka ku isa mo ngele ngi me pa penga feo ka kola au lo papa me fa ia o tunu la le ola ya lu le kala ese li kupea
Wala au nga mai fai la au whakau lau papa. Maisi mau boards, maisi mau ko inga mesi sim fai la au. Io kupe, o mea la nga, o kupe ala ki kilo ia. Ane whakama ia ile. Ai whakama ia la le sisio manga. Ia o nga o sisio manga. O la au, green. Kamanga absorbing a mai le oxygen fu le a. Le carbon dioxide. Le mineral le anga le anga mo tatou. Ko kako breathe out le carbon dioxide. Ia o la au. Breathe out mai a kako le oxygen. Ia nga. O le oxygen la o le ola. o le air feliz. Tape mo mia. Ai mo mia la au carbon dioxide. So vai pe fa soa. Wa ko kako carbon dioxide ngai la au. Mai la au le oxygen ya kako. Al mera le fengi ta ka la. O le se oxygen ko mo kako. Ia fa popole mal pollution. Ia kako le lo. O kele fa mai kele fa fikau le me kako. Ia kako ki fo la tonu. Ia menga na ku tanga la au. Especially la o le Amazon. Amazon i fair. Ia Brazil. Ia nga fai fa pikoe fo te mapa ia Pope Francis ia fo le singoki i o le Amazon. Amazon Senate. Ia piko po umar nga vai o nga lala. Ia fa kau le Amazon. Wa ka lala au ia le ngaka nga fa mai ka lala ve fai mo meu o fo o fa ko anga povi. Mga o kele presio el povi. Ia mai la o ia mai le. Ia fo le oxygen ya ka ko. Yo. Ia fo le fa mai Pope John Paul II. O le Amazon ma le Congo Basin i o Afrika. These are the two lungs. O mo meu o mama nga lolang. Ia nga vai lolang. Ia fa le ka fele nga le Amazon Basin. Ma le Congo Basin. Ia. Te lea le afianga o sio manga. Ile lo langi a ko. Wa le fa pe afianga la ko. Afia uma ya tato. Aka kilo lo langi ma pa ni tala poko le. Ko ki sile le kamo e o mo me fo ngel o airstreams ia avaku ai le pollution le sio ko. E afia uma tato. E melane se ka ua ka ko o fofo kuanga ka ko mapa ia Pope Francis yuinga ta automaitia ia hape ka ko pakakalangoam ka ko mafo ia ngai ka ua mele awa ka ko vale ko lima ia famanianga ia hala mai ma vale ko lima le ka singa o sisio manga ia ka ro foi ngai ka ko fanga u lai fa lai ka walo mai e o mai la ko u le anga o mal me ka ko. Especially those forms viewed as having little or no value, human embryos. Yeah. Wai me wo ai le mai o tangata. Human embryos. Lo ngawingo embryos nga ro. Pa fo ia. To alfa na utina. Wala ko fanga. Wala ko fanga la ko suenga fa scientist. Ya aku sa wo mai mawai me alo fa ia le tu. La itina. Yeah, the poor, kamakitiwa. People with disabilities, lako kitilunga ingi tangata. Nga wali siya nga society, they don't have any value at all. Ay siya, mea lai pe wo pe ako lekingo. Kaya nga mea nga. Tuan malo siya sino man mafau-fau. Ataya le awi le sila patawa le. Whakaua. Malo stele ia. Amana ia pe fasisile la tole le tupi. Ia fasisile kupe malako kikilu tangata pe o le sia nga. E ko se me mo mai ia. Na tia ia le fa pe. Nei ka kai o dai afianga o tino. Ia organized crimes ia ka ho e organized fengo lako. E pe ia la mere isa. Ele fa pe se ka ko kasi foi. Ia le kingpin. Ya ka ye o kulele me ya ka la fa ka me ya ka ro fo sita to tu wale ka fa longo pe ya
wa fia ka me kia o fa nga e ku le me ya ke po ai ngo fa lo ngo e ma ke kia o so e ko ke po ala isa oi o ka me ke fa ka solo I me yo wa ku ave me I ka dinga ya fa nga me fa nga ka me so organized a ko me e organized e ka kala ke organizing ni ko nga crime fa pe human trafficking ka ko lo me ya o traffic I ka nga ka me sia ka me ke nge ma tama ku pulang lai e ave yo ka mai ka ne fa fo me sa mo nga yo ngi me nga o me kuskusia me le o me mo la ku pulang lang o traffic ka mai ka e me se ka mai ka ma ship o ya ko Europa o nga kele kupe ya ave le e fa ngai ke ngai nga you know for sexual pleasure ya e mai kupe na tanga ye o ke ngai me o le o ai tanga to o fa penganga na treat pe o nga le ngi objects ni ala lai o le se kamali anga o tanga soifu mai se tamai tai teni o kama ke lang ave fa me o child soldiers me yo fa la I ko me ke ko le ku me mafanga I ka le anga fu ma ko nga ngu nga le ye se moral I e fa ngai ka me ke o kau te vai au ka me ye o nga o nga e me yo to no vai nga au yo ba lu si fa fa nga winga is na ya me si fa nga renga me ho labor child labor hunting and killing of species ia ngai me ola ia ka pe ma ka ko vai o I fe foi me sia o I Afrika me yo ngai elfangi ma foi con kai me le tusks ivory ya con ka e avi senga ia ngore ka kip wa ko fo sa mo ka kipi me nga ku con container pe ku mu container ia avelo ia ave me nga aya ya lo pepe uma ngai ai elfan kusa alela la mo wa ku fo le species elfangi ini ko mo ka ko pe la on mayor mga o kupe okay selling of the furs ya po mangui fo ngala ko pa fu ya skin ya o ka pe ha on mangayo ke le ka ka skin pe na meo tigers o lions o ka pe sai mai wa kwa sa mo sai mai pa we alfa ka pe la e wala o sia ko pe o fo kupul me na pe fa lo me o yo sif o ye pau these things. So it involves culture. All of these are linked to unjust structures and sin in the world. Me umangi me ya mo me fo o mo me fakulanga malo me le organized crimes o fakulanga me pese structure fo le wa ya me o umanga fai fucking o yang sanole and therefore tied to prioritizing individual needs and ignoring everybody else or species and nature just for the sole purpose of maximizing profit. So the underlying focus of hakange o tupia ya ka kikilo bi ole leng fa le anga environment o kupe leng fa le anga human life ko ka ka ia mesela me embryos o kupe wa human embryos o fa ka vo scientisima kangaka le pua haka disable ya human trafficking, child soldiers, hunting and killing of species, all these things come down to the bottom line of maximizing profit. No, we are tupea ya sisime ya ufa penga ufa ese tamali angal tangata ya mese foi ia le kaua o meola natural ta kosi manga ya ngamo tato so ese e fatai le ta uole taulongolongo le tsa le matua I manino lo na au mainga ole
le tala petelo o mai le mana o le tupe. Ia, le kupe. Ia, whaaloloto mai loa lana whato lantu whamamau lea. Le wa mai o i o mai ia vaenga o lo saili e le tupe le au whaipisingisi ma atunu te tele. Ia. Ia, le wa pei au ngā aile Laudato Si la wa fiona. Ia, Laudato Si. Ia, le. Kusi le. Laudato Si. Le pei wa mga tala vaenga ia taitasi. Ia. La ngona ia le whaitau. E la ngona i foila e le au mai mua mai. Ia, pei o la wa fiona le wa i momoli atu. Ia, o e o lo moaina mai le nei po kalami ma le a onga. Le tā ua o vaenga taitasi e whailo mai i tātou tusi. Tamapai. Tamapai. Ia, i tūlai o le mativa, o le ato to le malo septina, o le mahofau, ia o le, ia o i tū, nisi tū ia sa e tā ua mua i le... Trafficking o ngai tamaitim tupulanga ma si tamaita. Tau ino, i a le telefo ia fianga tina ma tupulanga tala vau i... Io e. O le lumanai. Io e. So... Natu alofa po i afianga ia afia i la atuno. Au lumanai le valvala au po i... Tau te tausi. Ia malkako si o manga ia puti-puti. Io e. Menga pe le e tawal si sila kako kama. Tawa mo temini. E sila tawa mo luna. Io e. Wai a kako ku upawa ia la fai melia. Ia, ke le lo ka ke lo foi ngai kupulanga fai mai pole ala ko mera. E o mai walengi pe ka ko ko ai upule. O a foi ngai o me o le ngai ka pe su e kupi. E o mai ngai ka ko ngai fanga o lumanga. La ke le lo me ka o le fanga. O le ngai fanga. Ani fa mai le uma. Ale fa mai le uma. Tamau a mai le uma. A le au ngale mawal tupe la o sinisi. Ia langa o mea lai e pela o ngai mangu e elefane Ia wa dwindle lana ko fai kaua whai lana. O ngai mea lai kape. Ele se mangu fu e vape sanga reproduce mai nisi. Ia. Le alo le fasioki man kape ngau ngai mea ia. Tālua ia ngau tupe. So, me la le ke whawhikai ka kama pa ia. Longa loko kele, molonga koa. Wa le wang whai ngai mea. Ai e masi singa ke whaleo inga. Ma whapupula lo langi mele le tupu. Lea la. Leo ka koma namangi. E pepelo. Iyo e. Leo ka... Iyo e. Kusa le kau whasi sevo. Leo mafofo tangata. Au ko ke pole. Ai kele a mea lo langi. Anga kele e le la sfia ai. Anga kele le se makiwa. Kukusa makako. Ia le e kele a oko e kele a fai kuranga maulunga ma. La ko ie kai ia malo. Ia e fa penga fo ia e kan ka fai business kike. Ma pe la ko wanga unga ia mele. Mele ia e ko le pulo ka ko kama le ua tata mai tia sa. Ya le wa kele le afianga ona nga tusta yale le motato kala le ka kusilia what is technology doing to us, to our feelings and our sentiments, to ecology and to environment, to the normal way we behave and relate. Does technology truly connect us or does it actually separate us? Yeah. Ang silinga may olara mele technology leo fai akako. O kawal technology e konge ke kako po o technology le pi wo separate e kako wo les kako connection so tanga. E al kali le mai technology that dominates human beings deprives them of their humanity. Yes, sa le ka ole o kako humanity o kako le na foi ele to no fordinga mo patus ai a faida so technology dominates kako
pula technology a kako ia no vingala wa wale se tamali angol tangata o deprive le tangata mai langa humanity o langa humanity ia folinga me fatu sole tua ia manum tamali anga mai le tua so ele pula la technology kaka in fact o technology na fawel tangata no ingana ka nga dominate e ka technology but not the other way around. Ele dominating ele technology ka. Ya era mena pela mena AI artificial intelligence. O le me ya o me o fawe tangata. Ngaka poko. E afo e fa mai ya technology. E fa kingoyanga anga fe au. Mo la whalanglango ngai. Whalanglango for technology. Fai me mana o e maloro ngai mo ia leu ka ko ai ngai ia e ka ko kamaka kwa ia vai au esi sia kuli chuli yakai angale me la ka ko e o kinga o le li ko fo technology le AI le we ngi ke we au le ku si AI ska mo le mo poko fo yo o sainki e fa yo me e ke si la ko mo me o wai ala ko mai o le ulu ko nge ki mo nge me ia wa fa mai o ka mai le wa o fa ngai e ko mo Amerika ma me si fo ia pan me si ko Europa ala ko me Skype ki ngarana ia me mo singi dia ru fa me le ki pe ia tangata. That's technology. That's AI. Ele ngaka fonga me fa wa ya se ya pel tatu mai mo wa. O fo linga o AI bu na le fonga se e fo linga stangata mo o me mo singi mo waya ma ya wa le ya fa mai o fa nga fu kongo fa le mo me airports hello e ka kala mai al mo singi le ya e fa hello mai o kongo hotel fa le booking e foi AI o si o kala ngo e ka ko masingi a wale kala ngo tangata we are human beings we are not machines e vai le masingi a ko ale me a me a ka kala ma so per no emo maka fer vai ale leo le io o nga me o le leo ka ko me o e le mai tangata ya wa kenge e fa pe en kenge he mo iso o ai kenge ya o mo me o masing e wa ku mo ko kenge fai ro mala ko o fu mala ko nginga pulo wa ya wa e fa me ke ro ku me hello can I help you kenge ya me yo ai ya ngalu ka ngoala ya wa ku masing ya yu mo kenge ya me ngala e fa yes, o pe fo ringa me ko konga se hotel ke ngi lunga le lobby e welcome ya ka mai hotel pa ya se va ka pi no ai malo ya wa hotel ko kia me we lo langi io sa le technology ya almela o so o me wo ko ki ke vola ka mo ska ka po se me ese e vai le que o pai pai então ko ka e ke wa wale lo ese ngole tangata male tangata moi mal masiki wa o popoko e fai mo me o face ma male aka le e fe ya fa la me ya li chudi o fa nga la ma lo ngi mo do ko ya wa ka mala ye li e nga ka vo ya ka pi fo nga fa tanga me your drones drones is part of AI technology ala ko fa me ba technology le fa nga fa Amazon o America ka male o fo ya pesos Jeff Bezos whanganga mea re ki iwa umanga fa e o ka kusau
I o ana i Amerika. E o ka kusau TV po lea. E ngai whaka mga kukongo mea ngā. Wha mau mea na. Ia. Le lon mea na. Le address lawa ia. E wai. Ia wha lawe a mailai mea kaua. Ia wai ho la ia drones ia wha ngai. Particularly for war. Nga le wako ka mga kawhanga wai ringa kai o mei. Pawal nga ka lengo ko konfale mwa kongkongo kule alo le mele. Ia a whea le pomule. E whale o pai mala whai ia. Nga. Nga masingi a le wai. Masingi a malepe ia. Nai le oke ia i malepe whale la. Ia o le ana ka wale whai ngai i a Rusia ma a Putin. Ia. I think ele se kaua. O leo se whai ngā Putin mga o ele o Ukraine. O a mea wha ngai Putin. Mea ia. Oh, mea ka ping. So that's the bad side of technology. Yeah. Fasio ka ngaka. Ka ko wa ka fo I yaka fo I ka mare o anu a. Ia maro nga program ia il masingi nga anu. Ia lo ka anu fasio ki manga ka le ke ko ke sis. Fi wa ka mo ia fa mo so ia ka ngon masingi fa nga wa le sma o fa. Ele so ma fa. Ele sanga brain. Me ngai se il masing. Pantangat. Me vo la dia ele ma fai. O nga sopo ia le pokorga. Le pokorga ka a ia le ia fo le. O le pokor masing. Ia le potol tangat. Nga tangata fai masing. A le tua. Na fai tangata. Me la ngai ele kai ka fia ngai ngi meu ka ko ye ngi vai ka ia ke ia fa se technology au ngai so songi ka ko nga lue nga ba pengo fi that's good e ka ko le bad side ia ole technology then ia le siang le yang le technology pela ka ke fongi ia fa ia me ai ko imol mo la fa nga lu la ka salua me ka me kia ole se relationship wale se kana moa ka ke vai o mo ka ko makamako isi me o ko nga e ka ko fam tana ka ka la fa ya le si o tamam na walking e mai was e la mai was la kana o e la ko ki lo nga e lan ke fong la me fa per kama ya la ki lo ke fong sa ve ua e le se wale se human relationship human connection a man to man, human to human. Ya, awas ya. Fak yang ambil ya. Ya, melale le technology ka fa ngasa ai aka ko fa ngasefo. Ya, se ya male manga ia ka kolon man. Mo eta uale tu le wa Afioga Patele telefonia. Le. Ya, e moni la wala Patele Ioane le tu le to mastanga la fiafi. Ia. Ile ainga ma le kanau. Ia. Lai ka ke mangpua. Ile ko isa hola mai fo se. Ia. Tu lo pa ko anga ngalo le tunu. Ia. Sa hola mai ai matanga le lunga lau ai mama tua o le taimi le e tala noa mai ai ka ngoa foi pa tonu le me o le fa le tonu ai se anga po se ami o le po ki me le si le tuanga ne po le uso ia o mai ka ai nga la ma ko fa le sa ma ko a la ko makalo i pinga ia o le taimi le matanga ale ai me tala noa mai pa tonu ia fa tonu e matua o le fa pe fa fanga I upu na ko na ale pe wa taimi ni ia le o ta wala ia fianga le telefoni taimi ia o fainga na le mau ala le ai patas a wa ia na telefoni ia ava pela o lawa ia I Malaysia matu tau a inga le matutua I tō telefoni ia wa iai le Afioga I tēnā ai fo ale le whasoa ai I tangata ma le matua I le whāna e mea le angar kakani a sa o lakwa e kali la telefoni ale wo o le kaimia mai I upu le ia wa ia le matanga le ai nga ma fa ma popo si tuo ka le tonu pai
mafautuanga po ia tausiele le o le ai. Pe yo tūlanga na awhianga telefoni. Ia i tasi leo te tāua, ia male anoa noa i o awhianga telefoni. Wa te ua i ei pātua o le tangata ma le tangata. Ai wako o telefoni le wā, po o luma oe ai pātua na i leo soa tangata. Ia ai tāua i o so tanga ma pātua sa le atua na pai ai le tangata so i fua i ma tātua tangata po i ia whafkai al whaso o le si mea ia kalaku mai fu langa mea a o le mea leo leo ako ka makelfongi konfasa ke me misa misa kako katoliko ka ue misa a e me leo whana le whai karo misa ka e oso mai ke ia le ko e oso mai ki apolo ia le kas fala lawe ia ka mai e so le ta woni tanga misa ia ole nga kala lisko ingal mako loko ma fiso pate ia se finga ke vai a ko ala sa ko mai ka inga e halo sa lungo meu ala fai mala misa ala which is limang ya kusale ole negative side now technology le fa alo misa ya isu so but we will do something about it ya almeya eta ui ngi me ese aka ka nge vili la ukamala o America so le ke ya ka ngo ngi ya i ka wona nga in fa nga tala le pa sai po i pa la awal tup sale ni ya ni fa nga tala ia pop leo ia nga tawal teknologi ai mai se ala le AI ma le teknologi le AI sa nga tawla na ia ai tu mai no ala le so nga fa nga ia la be ai le so nga fa nga le taimi ile tata no fa nga ia e mau ai matanga lea ia le la fa le anga matanga i tono ai nga le taimi ta we mo wai le o nga matua ai fa na e tua pena ia pa ia foi la matanga le tangata na i le atua le taimi le sangi pa ia le Palestia le misa e se le fa alwale sa nga tau e au nga le teknologi ole si afianga leo ke lo ngi ni ka ko fa no la wai e results a o ngai nga ka me pan mia a St Mary's oi ne como St Summer College ma ngai le lu mai St Mary's ko lua ia a isi tole ni la roi sa ngoi ko kama e po na misia o nga loku a St Joseph wow ko lunga lai kike ko al pasi ya lu ko ma posa ye yo sangel lang sangele ma pot 6 pa ko fu na lo result wa onga ma foi sia le mo wengi la ko ke mi wa onga le media e fai na ko me onga so easy e fa onga e me ara le la ba na technology e o fa pe ia na ko ma ko kong ma result na ko so what is happening? Nang winga le mo se me fa nga sia o ngame. Na me ai vili le silang keng, vili silang ia me le ta longa le ia ma ka longa ngai ko kong sa o le. So o le lu ile ma o ko blanca woman ma ko fa nga wa onga. Pa fe fe ko le ya ka mai ma popoko ele ye ni me va pe ke me ma ko onga. Ai ke le nga pas. Ia wa fa nga ma fa nga le ia ka mai ma so ia oko wa fa mai si ka mai ki ka ka ni si la ko ma ko mengo la ko laptop ma na tune in the internet pingo fa la ko ma oi ia le e por la con nge me ka ma ko e mo ele kusa pe a fu ia for result ore o nge vai ka o a onga nga ma ngalo ma isi por lua suka sang keluar tu mau amale taimi o le tatalo
ai le mo le po i fai ngā mea onga le ai le iai le se telefone koe mai ke makakalo. But even for me, rei ko mo kakalo ese. Really, Yeah, makua le se a meo ye, na movies a me na o ye. Yeah, tali tonu foi lau Afioga Patele le foi wa lata foi ya na ka mai ai ya tato I tu la ni po kalami. Dai. Ma lo la vai lau Afioga le pasoa. Yeah, tali tonu foi o le ni taimi to e momoli atu pea le patai. I tato kampania o lo langlangoina ni po kalami. Fai e fa wa pea ia o pokalame nei e amata ia solua taitasi ia ala fas fa wa wa pe mole ni fu tau sanga lo ono ia fa tai atu ai le well ia le kampania le utos a pele mtanga mengo so I fo manu loina ia la tu atu I lo Afioga te ai mai ia le mal fa wa wina le fa ia so polo Afioga malo ia va te le atu ia mole pasis lang po mo ha no si fiel tato mai mo mai tato programa ia mo ia le la fa lo atu ai fia so lua ia mala so leile e por esa ia mo si fiel tato mai mo ia pe e fa fonga ia ma to e fa fonga po e ka programa nei ia le ngai tau longo pe ia nia o onga tatu tama o wale se me asa o onga I ma fo fa nia la ngale a fie tatu si manga tato ia mele ta wa ni a o manatwe ia la fa ngatai I tatu ko amaka I number 2 le spoke the modern anthropocentrism ia ka ko me ia ia ka ko tu manao ia la fa ista to talo e fa I tatu por kalame fo ni yes ia suafa tama le alo le ngang pa ia a mene le tuaru matu tama ia whaftai lau fio mai ma whatasi mai ma o matuli e me se fo le a whainga renga wha ua wina ne por kalame ta ua wha soa ilo fina ngalo lofa mo le tangata ia mau tūpea e le tawhatolu o lau fio le tangata ma le sisio manga wa matu tausi iai tawhatolu lea ma le whamaoni ma le rofa ia e leise mea o la faa lawe ina ali soifua le tangata ia ma lona sisio manga e mai se foi la fio ia o le papa leo le matu soifua ma le ola a taitele le fa so mai ia matu talo fa waulo fa mia se matu tunu matu mai lawe yon taita ia se yo lawe se o pitutiti fa mania foi matu taita yo puleanga yo ngale aki po mo se vitu yo tui mai se foi la was taulanga ti akono sungai fa fenga ngam fertua ya male lawe lo lawe le puleanga yo na tulanga fa peina ya usa ekalesia usa kelsian ya fa to o atiela fa mania fa na pranga televo mo fa na wa onga ni lato manino le tau le lato so fu televo ya alo ese o mea ya fielo lato so fuanga ya ai lato opongi ya me tau le lato so fuanga wa lu mana o ainga o no ekalesia ai ale tunu amani fo ya lato lo fa to lia ona ngas tino mo mai lo langa nei mai se lato wa fia ya ona malanga mali malioti fa mania ya lato fa mafi fa na ya lato matu stalo nei ya latu ya Yesu Kristo lo mato li lo mato fa ola e fa wa lava amen so afol tama le alo malianga pa ia amen